Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo kuma-transfer news kwi-Betway Premiership. Njengamanje ngizokupha i-update ngomdlali-ke owayegijima kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke umdlali-ke wasesiswini Orlando Pirates yambolekisa kwi-Chippa United nala afike athola khona-ke i-injury. I-Orlando Pirates ibe isimreleaser wajoyina-ke i-Chippa United on a permanent deal laphayana-ke uSiphelo Baloni usehlale-ke isizini yonke edlule singamboni after laphana-ke ne-Chippa United isimrelizile njengamanje-ke ukwi-free agent. Indaba ezinhle njengamanje-ke uSiphelo Baloni uyabuya useluleme kuyona-ke i-injury okusho ukuthi usengasayinwa noma iliphi iqembu elimudingayo uSiphelo Baloni after-ke ukuhlala isikhathi eside ekwi-injury emva kokuthi-ke akhululwe iyona-ke laphana-ke i-Chippa United. Indaba-ke ezinhle ezithokozisayo impela-ke ukuthi-ke lo mdlali use-injury free okusho ukuthi-ke usengajoyina noma-ke iyiphi i-club emdingayo kwi-Betway Premiership. Iyona updates nje bengikuphathele yona njengamanje. Like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngikulethela-ke ikakhulukazi ama-transfer news kanjalo-ke nama-transfer rumors kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asiyibambe la, nisale kahle.